Okay. Yes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. And 11? 11? 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uh-huh. And how do you say hello? Hello? សួស្តី Uh-huh. Very good. And goodbye? Goodbye លាហើយ Liha. Uh-huh. Very nice. Королевский приход. Tistele kače sem se ustrašil, pizda smisel, da je, ja, na hitro sem jo pogledal, sem v prvem trenutku cviknil. Провалить туда гора. Pizda velika, sem na pol podjera. Juhu. Tako je najboljše v senci, lepo malo počohaš pa je. Zanimivo. Zanimivo. Kaj se jaz še upam celo notarit. Zgleda tako zelo
divje. Aha. Nekaj podpisam ga. Ne. Zdaj, tam je pa en drevo, ki raste ven. Super. Seen the Yes, yes. incredible Suzanne. Suzanne, come have a look at the ring around. Seen it before? Have you? I see the ring, and I make photo and film, both. I never see that. Sweet. Wow. Kako bi to ujel? Tako je. Direkt v sonce, ne vem, če je dobra ideja, veš. Zaradi cenzorja, da ga ne boš skuril. Tukaj se mi zdi bolj zanimivo. Gremo semle pogledati. What? Ok, to so. Tam. Look at the roots of the tree like the trunk elephant. Like an elephant trunk. Oh ja. Also you can see what is that the Buddha statue? Pa nekaj ga gremo nadstropja. Pokojnik.
razbiti vse skupaj. Najprej gremo klele gor. Kaj se nekaj se sipa. I think. Snake. Zgledali smo. Mate, tole pa je lepo, ne? Kaj? Ja, ti sem posnel. Ti sem posnel vse, veš da. Sem videl Maurica. Še nisem videl na tak način. Pa Anže je ne 10krat sliko, če se ne motim. 15krat je rekel, pa jaz sem tudi. Ja. Ker to je tak pojav, ki ga redko vidiš. Tukaj to so zdaj neke podrtije. Tule jih še čaka. A little bit work. Kamerkoli pa pogledaš, so pa te hieroglifi gor. Zdaj neka stranska veja. Vsem narediš sam zgubiti se ni najboljš. Pisa. Shit. In tako naprej. Pač. Kot nek prijatelj.
mislim, da sem jasno. Pazi to. Look at this. Tak, zdaj gremo pa naj. What? Tu. Počkajte, kakva kača. Ok, kanine. What? Тут хреду. Evo ga. Kam smo zdaj prišli? Je prepovedan. No. To se pravi prepovedan. Spet en tak tempelj, ki bo šla pol kasete. Ok, kada se zdaj počas stvari zapirajo. Bog te nima. Nema te mreže. Malo za popestritev. Vse. So we take that these part have been reconstructed recently, yeah. And also we took a new piece of rock to one by
No, no, thank you, thank you. Thank you. We're gonna be blind. Burn our retinas. Vidite, velik pa lepo hudičke tole funkcionirajo. Te budiči so bili kar močni. Tako, ne? Šel čist do dreves sem prišel, ne? Do džungle. Cross country. What are they doing? Hey. This sauce. What is this? Celo boj. Zato ima spet neke velike mašine.
left now 2 hours. 2 hour drive. Yes. Neke hude mašine not, ne? Power for energy. Evo pa pojstla. Kar spina. Let's fast boat. Kaj? Ja, ja, to Phnom Penh. How many times? Oh. Market, yes. Yeah, okay, okay. It can go very fast, huh? It can go very fast. Yes. Okay, try it. Se vede malo. Ja, super. Ja. Šola ima tamo zad. Ja, spida. Crocodile farm. Yes. Now stay there. Very far. Crocodile. To je šola vse. Šola, evo. To je napredek. Bravo. Maj sekret. Evo ga ta. Dobro izgleda. Aha, market, yes. Kaj praviš? Ja, to se moraš pa zanžetom zmeniti.
Pod kosilnico pa gremo. Celo ko imel mašino od kosilnice. Pa se je vozil pol. Da se kaj celo bajto predstavil. Je rekel, ata, da imam tiste lokacije, vmes druge sosede zbral. Pa kar zapne bajto, pa gremo. Oh, but, yes. I see. And how they come here with boat. And how the students come here with boat. Something like this. They warm up, then play basket, huh? You play basket? No, why not? Yeah. Okay. Evo. Restaurant. Cerco tudi vlečejo. Še imajo na vodi, pa lepo predstavljajo levo desno. Super. Vleče pa kar z enim takim čovničkom, ne?
tovarna, česa, akumulatorje filajo, kaj? Točno da meni ne filajo akumulatorje, je bilo materej. Evo, pa živijo lepo, nimaš kaj. Kako pa recimo kle gor na teden koščko ne postavijo nekaj? Zdaj kaj s kakim čovničkom vleče. Kut, kaj ima to? Spalnica. Spalnica. The church, the second church, yes. This, the school, Aha, basic school. Maček je pa uran. Maček je pa tak. Jo. Pa ima tam na klope, ima svoj čovniček lepo, pa med lučmi gor križ. Imajo pa lepo spalne, une pa se mreže pa uživajo. Ah, this was Vietnamese. You like them? You are from Vietnam? No, Cambodia. Cambodia, yeah. But you are French, of course. That's it. The Vietnamese people, Cambodian people, the Muslim people. Ah, the Muslim. Prav mesto na vodi. V bistvu This the bamboo and the house. aha. Bambo, yes. Rekel lepo vesla je rekel, imamo za košarko igrati. Ga vprašal, kako pa sem pridejo z mejnimi čončki za ogrevanje. Hop, hop, pa špilajo košarko. V redu, ne? Imaš kaj? Ja. Evo ga, to je pa zdaj jezer. Največji v Kambodži, ne? In že nekaj prodajo, evo jih. Tam ima pa neko kosilnico, evo, mulci pa se furajo v enem čuničku. Vidiš to, kako to gre? The boat fishermen over there very far. The cod fish. Yeah, big fishes. Big fish, yes. Small fish. This small. Big. That is Vietnamese? Yes. V lavorju se fura. No. So okay, we can go, you stop to see the fish farm. Yes.
Gospodeki, koliko jih je? Smo tukaj, tukaj not smo. Tukaj not. Če gor imaš še boljši razgledič, ker si še malo višji. Se vidi še čez drevesa, nekaj nekam. Super. Ne vem, iz kje elektriko dobijo. Po mojem imajo kaj generatorje, pa tele akumulatorje filajo. Pa si akumulator, pa ima, veš, za 3 dni gledati televizijo, verjetno. Najbolj zanimivi so te to. Ko greste tem sodom. Hello.
Sicer ne vem, zakaj ga rabim, ampak dobro je. Evo, da me na. Če ne dve hiše tam je pa... Aha. Vem kaj, dele pa v žigu tisle, zdaj mu vžgaj tisle. Evo, učilence. Učilence. Pa šola. Šola. Vse imajo. Arene, to je... Itak zdaj danes ne bo ne vem več koliko, ne. No, že kurba. Avto pa bajta taka super. Zakvajo pa tukaj ima, pa itak ne veš. History of the temple. 밑에 게 하나라는 건데 괜히 보기 때문에 하나라는 건데 너무 재밌어. 옛날에 이렇게 하나라 그래요. 하나가 이빨 이런 씨가 앞에라 Good. 히로みたいですね。本当に壁柱。Okay. Mais
Jadi ada tempel di lingkam untuk laga seperti lingkam dari Mandy. Mandy on bagi itu Mandy. But you just keep on walking. So it's you put everything in my bag, and how do you want me to do anything? Take pictures? No, it is not. Ya, tambah kayak ini deh. Pa neki bolj zanimiv, ne? Tempelčič malo drugačna izdelava. Zdaj meni se zdi.那个也是鼓哈，也是鼓，中外都一样。ពេលដែលគេមើលមកឃើញអាក្រក់ពេលដែលស្វាមីខ្លួនមើលទៅឃើញស្អាតមកយកសម្លេងគាត់ណាต้องបាំងហើយทำดีដែរ어디 갔지? 아니 저기는 팔 있잖아 여덟 개 없고これはね、あれがなんか組んでるから下に使ってこれないからはい、もうちょっと来てください。ご案内させていただきますけども、この正面の塔、本殿の内側の方だと言われています。I think when the book is written, you're allowed inside. Too. Why we need a later edition outside. Okay. We already knew about this one here. This is the murder scene, right? Right. It's in the palace. The theme concerns Krishna, who murders his cruel uncle King Kamba, which is what goes on here. And well, it should. Krishna approaches the dais, clutches Kamsa by the hair, and throws him off his throne. Yeah. Ini jauh banget.
알리가 형이에요. 형이 이제 동굴 속으로 전쟁을 하러 들어간 사이에 홍수가 나가지고 동굴이 딱 막히게 됩니다. 막히다 보니까 형이 죽은 줄 알고 수고를 받아 동생이 왕을 이렇게 하고 있었는데 삼천년 뒤에 전쟁을 Vậy là trên kia. Đấy tay chưa? Ok Tay bạn. cho là ở bên chỗ lái ở bên xe trên cho tôi là họ tôi ở chỗ chú chi là họ. Thót. Thót thì cái thót ban chuyển bó này. Dạ nước heo. Dạ. Dạ thuộc sự cần. 적으로 아주 섬세하게 조각을 해놨습니다. 정말 어떻게 보면 기계로 그냥 꼭 찍어내는 것처럼 이 섬세한 조각을 보여주고 있어요. 자, 이 그림을 보고서 당시 이게 940살이면 1200년 남체에 만들어진 섬인데요. 저 그림 하나만 보더라도 그 당시에 조각 오른쪽에 있는 거 보면 오빠가 있었어. 아, 다리 아파서 못 다니겠다. 너 진짜 진정한 가이드 같다. 저기 바로 그냥 가 있는 거. 포르는 바로 나라라는 뜻이에요. 초기에 여기 인드라 발음한 야소 발음한 시가 여기 나라 이름이 인드라프라, 야소다라프라라고 얘기했습니다. 그 싱가포르 사자가 많다고 해서 생겨난 이름이 싱가포르, 싱가. 자, 여기 보시면은 그 천주교나 불교의 그 특징이 있으면은 염주하고 묵주가 있습니다. 불교에도 의미가 있고 천주교에도 의미가 있고 여기 보시면体すく頭がくる。
ถูกขโมยไปแล้ว Tidak ada